Feliz Navidad. Desde Orlando. Este vietnamita. Guameño vietnamita. Viene de Orlando. Here's Elvis. Elvis is coming. Elvis is coming. He wish he was coming in a different form, but he's coming now in a different form. Estamos aquí. Día de Navidad. 2022. El mundo no se ha acabado. Y Coco está ahí. Hey Coco. ¿Quién es eso? ¿Quién es? Vamos a ver. Look, es tu tío. Ay, ¿quién es eso? ¿Quién es eso? So we're here right now. We're gonna take a shot of Mama Juana. Shot of Mama Juana. Elvis has come to Miami. Mr. Phoenix, Arizona, something like that. Anyway, salud, everybody. Shot for Christmas 2022. We're still alive after pandemic. And yeah, that's it.